Mamleketni жетектеп жүрген эле кишилердин бири 10-чы жылдардан кийин. Жанында сүйлөгөн адамдардын Өмүрбек Чиркеш десе, сен аны Өмүрбек Чиркеш дебе, аны Теке де деп мамлекетти жетектеп жүргөн адам айланасындагыларды мени Теке деп тергеткен. Теке деп тергеткен. Анын колунан жем жеген журналисттерге, блогерлерге ушинтип Теке деп жаз деген. Алар ойлогон ошентип мени кемсинтебиз деп. Ошентип мени басынтабыз деген. Мен ушундай жиним келди, бир күнү аялыма айттым, мен фамилиямды өзгөртөм дедим. Өмүрбек Теке болуп алам дедим. Мага жагат, мисалы, кыска Теке. Анан кеңешип көрсөм айттым, сен артист болсоң, жаш болсоң өзгөртүп алсаң болот элем, сен сахсатчысың, образ деген 10 жылдар калыптырат. Бүгүн эле сен Теке деп элем да сахнага тиге чыга калгандай болосуң деп, анан мени айнытышты. Амантур, мен улум, туруп койчу. Мени коштуп. Фамилиясы мунуку Амантур Чиркеш. Мындан кичинекеи бар, эсен тур Теке болом деп атат. Теке болгонубузга сыймыктанабыз. Анан мен айтат элем, кожол менен Текени алмаштырбагыла. Teге mına çındık var eken. Бар экен. Hakikat var eken. Бар экен. Mına жануарлардын арасында мына биз койлорго жогорку сотко төрага болуп мына мен шайландым. Куттуктайм, урматтуу төрага, куттуктайм. Сиз төрага болуп шайландыңыз, ошол менен бирдикте сизди жардамчыңыз болуп шайланышыңыз менен мен да куттуктайм. Улат бериңиз. Мына бизди төрага кылып шайлады. Шайлады. Токойдогу жануарлардын эми биз карайбыз, уктуң бу? Биз карайбыз. Чындыкты чындыктай айтайбыз. Чындыкты айтышыбыз керек. Акты ак дейбиз. Акты ак дейбиз. Караны кара дейбиз. Кара дейбиз. Ошондой иштеш керек. Ошондой иштеш керек. Мына мисал үчүн, муну кандай свет? Жазуусу бар свет. Жазуусу бар да? Өзү негизи кандай свет? Өзү акта. Ак, көрдүңбү? Ак. Акты ак деп атасың. Ак. Молодец. Ошондой иштеш керек. Ооба. Мына кандай свет? Ак. Акта. Ушундай иштейли. Эми мына Токойдо деле бүгүн биздин биринчи иш күнүбүз. Биринчи иш күнүбүз, жолдоштор. Эми арыздар деле көбөйүп калса керек. Ой, арыздар аябай көбөйүптүр, жолдоштор. Мына суроогу бүтөйүн деген арыздар дагы бар. Суроошуна бүгүн карап бүтөрүп койбосок болбой турматтуу төрага. Эми арыздар боюнча сизди тааныштырып кете турган болсом, бүгүнкү процессибизде эң биринчи болуп, карганын доо арызын көрүп койбосок болбойт. Карганын доо арызын көрөбүз. Так. Түлкүнүн үстүнөн жазыптыр да. Түлкүнүн үстүнөн карга жазган. Так, эмне болуптур өзү? Ушу карганын жазышы боюнча карганын оозундагы быштакты түлкү алып жеп койгонмуш да. Ошону көрүп койбосок болбойт. Кичине бир мындай карга ойлонуп жазса болмок экен. Неге? Карга асманда болсо, Так. түлкү жерде болсо, ал оозундагы быштакты кантип алып жеп коет? Жолдоштор ага, сиз түлкүнү жакшы билесиз да. Ал учуна чыккан аферист да. Ал жеп койсо жеп коет ал. Түлкү анча деле аферист эмес, Алдайт, ал жеп койгон болушу да мүмкүн. Дагы өзүн жебегенине сүйүнүш керек. Түлкү алдаган. Алдайт. Бирок алданбайт. Ал жизн алданбайт ал. Алданыптыр. Качан алданыптыр? Алданганда дагы жанагы чөчөгө алданыптыр. Мына өзүбүздүн көкүрөк күчүк чөчөгөбү? Түлкү чөчөнү карма алыптыр бир күнү. Так. Анан жегиси келген окшойт да. Мен сени жейм десе, чөчө түлкү мени жеп эмне кыласың? Андан көрө үйгө барбайсыңбы, үйдө апамы жебейсиңби дептир.
Anan? Apam ayvay semirip mayga tolup kaldı. Tak. Apamı je dese tülkü oylanıp tura apasını jeyin. Buna toymak benim. Dep үйüne yer çıtıp barıptır. Barganda çocuğunu bilesin de setkada yaşaydı. İyi. Munonday teşikten girip ketip kalıptır çocuğu. İyi. Tülkü çocuğa karap çakırbaysın mı çocuğa apanı dese. Çocuğa tülküye karap oy tülkü men degen İnka Batır çocuğumun deyitmiş. Cihetim çocuğa. Cihetim eken da. Tak tülkünü gelgen de tülkü. Tülkü gelgen çakırtkanmız. Çakır tülkü. Çakırayım mı? Çakır. Tülkünü kirgizip koyagıla. Yoldaşlar ağa. Geçiriz. Neri çakırgan ekensizler o. Ova yeme. Sizdi yemnege çakırganınızdı bilesiz de. Yok bilmeyeyim da. Sizin üstünüzden arız düşkünde. Men üstümden mi? Kim? Karga жазған. Karga? Oşo karganın aytısı boyunca siz karganın ozundak bıştakты alıp jep koygon emissиz. Men mi? Jönçü. Kargada kaydağı bıştak? Eyle. Hem kargada bolsa bolat da bıştak. Jep koygan boşunda mümkün. Jo, Biliş ben de gerek ayttım. bilince. Oy kantip jesin dedim aylan ayını. Biliş gerek de bilince. Jo, kantip je. Ma! Jegen be. Uşumay kuş mi ne diyeceksin törağa? Ayttım o jegen emestir. O da. Ay. Oy. Deme çarçasanızlar cürbeste reis alıp geleyli. Jürbeysler emes, jürbeys bir de mağalaysın. Ya. Siz uyga var eviniz. Men işinizde özüm bitirip koyayım. Aha bak o. Nomerinizde aytıp koyasız mı? 0770 17 16 17. Kimdi kim jegen bilbeyim go, biroq tülkü köz jep ketdi de. Jep ketken eştem kemez joldaşlar ağa. Jedirip ketdi. Ne tülkü başıgan sılasa tırışıp kaldın go? Ağıp düşüp kalmayın dedim da. Tak. Kiyinki. Hem joldaşlar ağa. Kiyinki arızlar boyunca öyle. Emi joldaşlar ağa kiyinki arızdарды көрө турган болсок, муну серьезный карап койбосок болбойт. Tak. Ne degende бул серьезный киши. Serözünü karayız. Серьезный караш. Bol serözünü karayız. Serözünü otur. Tekenin üstünden düşkön arızlardı. Kadımkile tekevi. O kadimkideyle tekenin üstüne düşkön arızlar. Serözünü karayız. Bol серьезный. Serözünü otur. Serьезный oturam. Bol. Tekeni kamap koygansınlar da. Жоқ, камабадык. Kamap koyboysыңар ba ne? Al kaçıp ketip kalsa kim karmap kelet anı? Ой, жолдоштор ага айтты го, мен качпайм эч жака. Мен эркекмин. Эч жака качпайм деди эле. Теке эркек экен деп камабадык да, кой ака. Кочкор ака. Ne oldu kozüke? Çakır tekeni. Чакырайбы? Текени киргизип койгула. Саламатсыздар. Міне олар мынау үшіп атау. Cana Birine tırış giysip vattırı. koysan üstüne. Otur he. Otur. Мен туруп тура отурайм ба?
Ya bu ömrü çöp jegen koy emes ko bu. Protokollar çasılıp ketdi. Joldaş Toraga, ekosunda orun almaş olmaylı. Mındagını siz oturuverin. Sen orun almaşkan sum özgörüp ötüp otqun, men ele ötüp olayın arjaka. Oşa koyup kettin. Törgö. Seriyozun oturağız ödük bile. Seriyozda oturam. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Tokoyda sot kızmatı bizden koylarga karap kaldır degenden uğuğa suyunup kaldı mı la nakanesta koylarından başlay başlagan eken de. Hem Kuday'a şükür. Lölüden çoğunsa çatırın çoğut bol birincile meni çakıp sonra o sotkom ne oldu? Yemi sizdi emnege çakırganınızdı özünüz jakşı bilseniz gerek. Joyim jakşı bilmetken aytıp koyarın sana. Andamday. Anda birinci arız boyunca söyleşeyle. Joldaş Teken'in üstünden birinci Miyasa kombinat boyunca arz düşköndü. Miyasa kombinat boyunca. Siz bundan köp yıl murun Tokmok'tog'u et kombinatta iştegensiz de. İştegem? İştegensiz. İştegem. Al jerge emni ol barıp kalgansız oşol jönündө kenenirek düşüntürsöңүz. Mınday da Joldaş Toraga. Men burada et kombinatка чейин Tak. жайлоодо эле жүргөм. Aha. Жайлоодо эле артыман койлорду эрiştип алып силерге окшогон койлорду. Канча кой? Эми билбейм, артында бир 100дөн ашыгыраак, 150дөн азыраак. Кой эрişчи болуп жаркаман. Эми либо эле жерде текесиз баспайсыңар да, билем да, башыңа жетпейт, нары бери баскан көзү көрдүм. Анан ошол жайлоодо жүргөн жеринен мени эт комбинатына алып келишти. Tak. Жумушка. Айрда жумуш кылдым мен. Ошол эт комбинатка койлорду алып келет экен. Aha. Ya bu koyun bir kökmeye mal bulattır vay bir. Şu koy aylanpaş boldur, se tangalam şu. Men uşu vaka gelip uydun je, жылкынын je, echkinin aylanpaş bolgonu görülek mi? Tolku koy aylanpaş bolat eken de kökmeye bolat eken. Ana şol koylardı janağı Miyasa kombinat kaydap keldir soya turgan jerge girgiserdi. Aha. Yo aylanpaş bolsa dagı koy kanın jытын bilip kalıp girбейт eken da. Anan kaçıda özüm memenin kızmatıma atkaratılem. Koylardan altına çötülem dağı eriştip giretilem. Et kombinatın içine. Et kombinat. Arkaman erişip giretile. Alar erişip girgende men narcakta bir teşik var o şuradan naraka çıkıp geçiyor oçum. Koylar o şerde kalatile. Ne oldur? Ya. Hem ne oldu? Hem ne oldu? Baykuş koçkor çoğutalar. Hem ne oldur? Siz oşol teşikten sekirip çıkıp ketkeningizde bizden koylardı oşol jerde tokko tarttırıp öldürtüşkende. Tok kurdurup öldürücü. Boldum kayrat kılgılem. Panda oy neme? Koyçulukta koyçuluk. Alardı tok kurdurup öldürüşüp eken. Ha men oylaytılem da alardı alıp kalıp putu kolun baylap kıvlanı karatıp Allah'ın yoluna dep kurş bıçak menen sonu kılıp muzdayt boluş gerek de oylagam da. Çok. Tok kotarttırıp öldürüşüp eken. Hani kim ayttı? Ayttık o. Kim? Ayttık ötköndü. Hem kim aytkanını aytıp koy da geçmeyildik aytıp koysam. Ayttık o siz de bilseniz gerek. Hem eko sene göz mıhtıya kapındayıp menen. Ayttı.
Hem Seneko spiker menen deputat emes bizde, to'ra u. Aytdı. Ploşatda aytdı aytqanda. Sen aytçı kim eken? Mıqtıbek Altıtayev menen Çınıbay Akunuç okşop. Aytыңыз siz, hem ekoz süйлöşkönbüzde. Aytыңыз, hem ekoz süylöşkönbüzde degide hem ekoz bir yerde deputat emes bizde. Aytdı. Bayram günü aytdı aytqanda dağı. Qayerda aytdı? Bayram günü ploşatda. Eldin bari ile uqtun mı siler dağı? Muna? Ya uqqan bolsaňar aytpaýsaňar, sizlerden şu qoylarga okşop. Da oturuverbey. Anam ne de aytdı? Aytdı oşonda. Koylar tekeni erçive aytdı dep aytdı. Erçivesiňer erçivegile. Erçive. Sizler kaçanlı özü aldınça basıp otturduňar ile. Men jok bir yerden jaardan uçup ölösün bäriň aylan paş bolup. Erçiveybiz. Özüňer bilgile. Ekinci arız boyunca. Erçivesiňer erçivegile men de tınçyrap söylem. Ekinci arız boyunca qayırla turan bolsak, marodyorство boyunca. Oh, marodörlük boyunca. Siz oşol et kombinatda işlep atkanыңızda oşol jerde bir çoğ saray bar eken. O çoğ ak saray ele. Ak saray. Silerin ata babalaryňarda oşol saraydan erçitip çykjy elemden men. Ay mına. Kakar oşol saraydan çykjy bolsa koy. Oşol saraydın janında bir çoğ çöp jıyılıp durgan eken esiňizde bolsa. O çoğ eskide çöp bar o. Oşol örttөнгөн eken he? Al жылы жаман көп нерсе өрттөнгөн. Ana. Yaynanan kirpiçten, betondan kuygun, generalni prokuratura örttönüp ketdi otanan çöp kalağı yaynanan. Mına oşonu aytıp atam da. Oşol çöp örttönüp, çöptü öçür albay, arı çurkap, beri çurkap jürüsse, siz bolso güýbögen örttönölek çöptördü müýüzüňizge ilip alıp aybay taşıgan ekensiz he? Ata, koygan günöňör şu. Mana? Bir oylan boysuňar bey. Men oşol çöptün beraka taşıp alıp koyup olsam örttönüp güýüp jok bolat ele da to'ra o. To'ra? Ha men oşol çöptü ber jaka müýüzüme ilip taşıp koýgan ekem, karabaşyňy çegirlegir kışı menen oşo çöptü jediňer go. Aynen o narkının kaşek çıkarbay jedi go. Muna al turalı mende büt dokumentler turat muna. Protokoller turat. Men dalilsiz süylebeyim men. Meni teke de koyat. Men erkekmin. Ekön okşop koy emesmin men. Men har bir nersenin dalil menen fakt menen jogap berem. Ana? Oşol anan yeme 3. arız boyunca. Yeme 3. arız boyunca koyçunun arızı da. Koyçunun arızı. Koyçunun arızı boyunca ne deysiz? Koyçunun arızı boyunca. Bar oňol boy tikesiňer da siler şu. Hiç oňol boy tikesiňer. Şu koy boyunca kalasın da göňç. Şu bunu başlık içine işte şu koyçunun ayından kança hırsızçı olduk Murdağı koyçu, bundan murdağı koyçu olsun. Esiňer de mi? Sizde. Şu sileri ottoy durgan, biz ottoy durgan jayit jerge balasına üy salam dediler. Men naragını ötüp süzüp, beragını ötüp süzüp jürüp men ketirdim oşo koyçunu. To'ra. To'ra o? To'ra. Al koyçunu ketiriverdim ele, bul koyçu gelip durup özüne üy salıp aldı o şerge. To'ra. Men oşo mine bolsa dağı şu silerge bizge bolsun dep şöntüp koyçunu getirgem süzüp oturup. Birden men oýlanyş gerek buna bet barby silerde? Turbay bet. Buna bet uyarış gerek buna bet degen Buna bet değil mi? Bet da. Bet. Ничего себе. Buna bet. Bulardı qara. Muna bizden bugünkü koylardın akıvalı gevetesi üçün. Muna koylar. Biz işengen koylar. Bulardı koy dese görse koydun derisin camından karışkırlar turbay o. Çok hemen siz düşünme kaldınız da. Muna qarap durasınlar. Mezgil ötet, vakit gelet ko, kimdin loq bolğanyn göresin oşanda. Davay, azım açık. Siz hemen düşünme kaldınız.